megalayapost.news. Kibor pulit ke Iskasiel District mentakan riup terik yayong kilalek bantam ya kawai kemeniam jong kawai galong kemi ya kebelalap na kawai kawa kebadan hakaput kesnong nongra lum merbo batrenja katkum ke jingtip balayo lum layatu bagi pulit tang mariyo jingtip halor ke jinglap ya kawai kemeniam kilalek sagate ke jaka bantam ya keni kemeniam jong kalong kemi kabadai ke belas dang put balalap balatap hakawai ke plastik hak jinglit tam ya kate kemeniam ki pulit na nongra harkat ki pulit ke crime scene lembor superintendent of police ke Iskasiel District uba Vivek SIM kila poy sa katig jaka bantami kemedia barbanlum ya kisaki satar nakaliang ba Vivek SIM ula pentip bahadian kejing tokit lalap bagani kemedia kadai jong kawai kalong kemi kailang pawa kabana laujen rio nong tmai bat kabadai nong tripat na West Jantia Hills bat kani kalong kemi kadai kabalaja na yeng nadu ka arpo terik ubnai leber Las bajur baya kani kalong kemi kadai kabala syak peniap dusman bat tap hak plastik bat berat hak kadai kawadut hadian belata mi kemediap ki pulit kelara no e kemediap Shani Grims Hospital bande e ka postmortem bat kidangap ya ka kaipon la register mukut duma lor kani jing syak peniap jong kadai kalong kemi bat twet ru ya kirunar ki bedon keti MT halor kani ni aku buat ni nak stang ni dan berkesat ni ba dan kani gamet apa ka kani ka galit ka sak mo berni de hadis datang wan ni like point dia property officers ni but tadi dia sakit but ila subah beri boleh kam ini bahaya dan ni ba ja na do ka protect to drama si penting kau tidak puas dah sekarang saat dah jujur saat beri dah jujur bagi nasional kita West Jantia Hills di ilaja dulu aku trek buat di subah hari bodi juli bahin bahasa bidan hangit bisa lara station jump trek setekan bani bikin identify saya kalau ada pelat kursi ya kata la ketikna hadin la spot megalayapost.news.